Biyag ti tao. Ada ako, nanang. Apaya nala daw ka si Mang Pay. Kwa nanang, napanak pa nga min nakilaba. Pambar! Napanak nagbulakbol kunama. Sa anak nga bulbulakbul, nanang. Kahit ayang nga ron titangdan mo naglaba. Adto'y nanang. Na! Dahito'y lang! Nagbasait! Di da intad amin atangdan ko, nanang. Inutang da pa'y laang. Aniya? Inton maminsan, di ka mapanaglablaba no utangan dan tumadlang titangdan mo. Nanang. Mala, sumrag kang arudan, di kaglutaw. Wan, nanang. Apayaya kontrabida ka kanayon kanyak si Kapilimon. Imbes para allowance na kumamit iti pagadalan da titangdan na naglaba. Nga minalampay laang may ilma. Rugyanak manan, Filimon! Asino tinapatpatagkan kaya? Siyak nga asawa, muwan no diyang punta. Ilma? Dahil ang amin tijak kayat kan kakait. Iparupam launay kanya kanapatpatag diyang punta ngam siyak nga asawam. Agpada kayo anapatag kanyak, bakal. Ay saan? Diyak kayat ti kasta. Ha? Masapula siyak tatanda nga ipatag mo. Ta siyak ta asawam. Saan ka ta diyang punta? Nawatam? Mabisi na. Nay, Rabeng, gumapay nga itakala nga sumangpait, Ginaw. Unay kayo na ya, tatang. Gagangay iti barwa. Unay ka na ya. Nabartag ka manan asimangpait. Gagangay iti baro. Kunak lang arudan, tatang. Kasla di kayo mo nagbaro mo. Unay katikas na pa nagsungsungbat maun, Ginaw. Wala, sumrekan. Sana kung nga ubing nga basit, tatang. Unay kayo lagi din na ya. Amo kong dararamidag. 17 mo pa'y laang, anak ko. Minor di edad ka pa'y laang. Wen, yung lakayan ti panunod ko. Kung titig-tig na ko. Mabalin kong to pa yan ti mga asawa, tatang. Anya? Iso mabalin ka ti. Di da kong bibiyangan. Please, kumalang, tatang. Tatang, kwartayo man. Di nakayat ng ikan ni tatang. Nay, tapay ka no adi nakakayat nga ikan. Baka pagbisyok ka no. Kanya, ay unay lakit din day tang amam. Imutan na ka man kunakaw. Mabitlan. Antoy, talugasot. Umdas day taan. Kurang ananang. Sangaribo na. Ay na, awan 5 gasot lato'y kwartak dito'y bulsak. Kung nakapagpuunak ititong 8 no madamdam Aglangan kayo pa lang agtungit Siyak pa'y tunay nyo. Tani, ado pa'y tibayada kayo pagadalan. Ay, sige nga Rod. Alam mo ti kwartak. 5 gasot day ta. Basta say-saya atam dagiskwila Win ka din nanang. Siyak to ti valedictor yan. Rumbang lang atanay. Namin ado ka na nag-repeat iti 4th year high school. Kabisadom kumaamin na na-eleksyon nyo. Sikanti kalakayan kada kayong agkakadalan. Rumbang lasi ka ti kalaingan anak ko. Wen, nanang. Namnamaan nyo day ta. Saan ako nga repeat? Amok amin ang dagiti sursuro ni teacher ko. Maumak pa'y nga ruden. Nalamapang kangarudan tama nga numala daw kay di pagadalan nyo. Sige nanang. Mapana ka ruden. Hindi ka awan hambag mo mapanag-eskwela. Awan mo ti hambag ko nanang. Kadagitay kwadernom ngay. Daytoy ti kwadernok nanang. Daytoy. Ah, Daytoy ulok. Nalaing ti anak yun nanang. aya, lalaingam nga rod pa'y, wan. Wen ka di. Thank you iti kwarta nanang. Naimbag kayo pa'y. Madlaw alab na labdak. Ngam ni tatang. Di naksakay kaya. Tapay ngam imutan na. Mas kaya na ni Leia. Masuronak mga rod iti amam no maminsan. Mala nanang. Hindi agdawat kini tatang iti kwartayo. Tapno da sukat to intedyo kanyak. Patsyam ngay kanak day jay.
Mangtadangam baka 50 laang. Amo na kami na pagtungit ko, iso adi nakik-ikan. Rabi ay, apay nga awan pa di kabsat mau, Leia. Tatang, Kunuray ni nanang yaw, awan pa'y laang. Napanman siguro na kitong itday jayan. lakit di tatang. Ay, apay ngay. Awan pa'y laang magdijinaw. Ay, una yan day jay nga upeng. Kas jay ay ti estudyantay. Kanayo na marabyan. Tatang, kinapudno na. Saanan nga agis eskwela ni Gino. Hanya, Kanayon nga aglangan. Sumrek pa'y matitagsapa ngam numalom saanan a sumrek. hanya. Aging gaan nagikatan a namin pinsan. Kat kanayon pa yan ti panagbartek na tatang. Hanya. Makonsensya akmat no tsak ibagatar aramidan ni Gino. Iso abagbagaan yun to ti kabsat ko, tatang. Nagkunamit ka na kayo. Asino tinagipulong ka na kayo? No ibagak ang napanak iti pagadalan yaw. Aglibak ka pailaan. Ha? Anya, ba't yung tikas na nga aramid mo? Gino, di ka di mabay ni tikas na nga aramidam. Sigurado, nag-repeat ka man no kasta ka. Anya nga ron nga nag-repeat ak tatang. Agyaman kayo kiti Tagis eskwilak lata. Nga uray repeater. Kindraparak. Makitam tikas na panagsungsong batmaw. Nagalas! Unay kamatan, Filimon! Nalabos mo dahi ta na panungungungat mo itanak ta. Itayak pa'y ngagdendengag Unay kan, kasla sabsabali tanak ta kang ka. Kasano adyak sermunan? Kitaglablabusay. Puro sakit yung ulo teraramidin na. Nileya teong tam! Apay adi na imbaga dagos tararamidan ni Ginaw. Inuray na pailaan nag-drop sa kundi pulong. Di ampun mo ati saan ngagpampanunot. Iso teong tam! Anya? No talaga mala na nakam. Di imbaga na kan katararamidan ni Ginaw. Tapno na sigod ko ba? May isa ka ba bakbakitan? Panoy-noyam ti mading aramidin tanak mo. Katusto matimbaga ka. Apay, adda ka mali itimbagak, Pilimon. Alaman! Pasensya kayong tatang. Gapo iti panagpulong ko. Nagapa kayo kan ni nanang. Awan basol mo, Leia. Ni Gino ti aking basol iti daytaw. Tabinaybayan na ti panagadal na. Tatang, Basta ituloy mo lang ti kinatulnog mo nga anak. Why? Di mo tultuladan ti aramidan di kabsat mo. uwan tatang. Uray kanayon nga ibaga ni nanang nga ampun daklaeng. Patpatken kayo lataken ni nanang. Agraman ti kabsat ko. Anak ko, uray ampun da kalaeng. Agpada ti panangipatag ko kada kayo kani ading mo. Why? Uwan tatang. Mariknak matkit di dayta. Iso nga agyaman na kunay kada kayo. Anya jay kunam, Pilimon. Pagtuluyin ta ni Leia iti kolehiyaw kunak. Ikarigatak ti agtrabaho nguray lakaya kaon. Ay saanan. Huston ti high school na ilupas na. Kurang titangdan mo nga karpintero apagadal na. Isukat ti papanan ti sweldo mo. Di tay ka mga nain. Adamot ti pagadalan na basitlat mabayadan. Ay uray pay. Isuma lang ay suday ta. Ti allowance na iti inal daw ngay. Kanda duma pa agatangan ng tao. Nagastos mo lang Sayang ti kinalaing ni Leia bakit? Nautak mat ni Gino nga anak ta. No talagang ay pasnag na tagadal. Wun ng bulak-bulmay. Kanayon nga drop. Isuke di ti pagtuluyan ta nga giskwela. Tay sutipod no nga anak ta. Jay kat ampun tan ti makaiskwela. Nagswerten ngay. Kahit kasanon no agsardeng tumanay. Say-sayangan na lati kwarta na dyan nga anak ta. Naimbag ka ni Leia tanasing fight. Kun nagagat nga giskwela. Di mo mamay papilit ti kaya mo, Pilimon. Minu-minuto nga agapatan, nutob ngaram ti kayat ko. Agtuloy ka nga agadal, anak ko, why?
Baka agungat ni nanang ngay tatang. Siyak ti makaambaw. Aginrol ka. Tapno makalpas ka iti panagadal mo. Anusak ti agtrabaho. Tapno makaadal ka laeng. Sige nga ron tatang. Kat ikarik, agadala ka na imbag. Kat no adda oras ko, tulungan kayo nga agsapol iti kwarta. Anya? Ay, ang mga numarigatan ka, anak ko. Saan tatang? Kabaulak. Ay na, talaga anak kasing-singput ka unay. Ipatpatag kayaw iti kabsat mo. Nga uray suker, di adem. Patpatgaglata. Ay na, agsuswerte kita. Nangabakak mananggim. Sige, idakdakkel ko pa iti tayak. Tapno madadagos ti kwartak. Nanang, kwartayo man. Nay, apay nga daka dito, anak ka. Sinurot kayo nga ron, tanay, awan kwarta. Adda pangusarak iti kwarta, nanang. Importante. Sige, kakaiso nang agsuswerte kita, anak ko. Sige, ikang kay ti kwartam manaw ti ka sa pulam. Ibagam tay kagkaw. Nagpakada ka dikin ka ni Ginaw, Ilma. Saan may apay aya? Kat manungaal daw asaan ang nagaw-away. Apay, di ka madanagan. Ay na, agawid to ka day. Adan na kam janak ta. Pagbalinam to mangawa na mamuna. Ngem awan na pulos abiso na no sa dino ti ayan na ita. Mhm. Lakay Filimon! Rumor ka man dagbuksing da. Ha? Makitam, adan. Nerbyuso ka launay ngamin kay. Napartek manay. Payman. Ay, di mong tantanak tapilimon. Dakas ka kanyak no ramidam ti kasta. Dahi tangaming ti madikin kakay. Pampanuynuyam ti anak ta. Di mo nga rin iti madingar aramidin na. Nasaya at ayam ti kastang aramid ti ina. Masyanak nga rudmat kan kwa na. Tay sulat maungungtan dito abalay. Ngam jam punta, di mo pa yung tanapulos smart. Tapay ko mga ungtak. Kut nakasingsing pay. Tikit di ko nam. Napatpatagkan ka na jalaya. Ngam jay pudpud nung anak mo. Day ta tinabatad, Filimon. Di mo amaw ti bagbagam, Elma. Sika, ti saan nga agpampanunaw. Bakbakitan ka nga min na konsentidor. Iso nagbanag akasta ti anak ta. Ha! Nasaya at nagawid ka, Ginaw. Nagkapamanin aya. Saan ka matatao dito'y balay? Kwartaya man kiti tatang. Saan ka nga ikan? Tapag bisyong mutlaang titidgaw. Imot kayo kiti Saan man nakasta ti panagsungsungbat mo, Ginaw? Tamang ano anya ti maramid ko kin ka. Anya? Saan ka nga ikan iti kwarta? Tapno mailisi ka iti dakes nga aramay. Patula aming ibagbagayo. Talaga kiti nga imot kayo. Di ka di makauawat! Kaano ay ang agnakam ka? Lumaklakay ka, dumuldol daw. Makauma ang ganti sermonyo, tatang. Awan pa'y ganas. Ginaw! Mabit lang! Agsarita tamampay! Ay, pimanaw manay. Talagan sa nga awanan ti panagbalaw di anak ta. Bakay, saan na dumngag iti saaw? Kasita, awan manan dito'y balay. Sa lagawid no may agdigaws. Ay, tila pagturturungan na. Ay, at least akitam muna ti pagawidan na. Agawid pa lang o magdigaws. Nanakam, janak ta. Nanakam, tikas jay. Jay lagbarbartak, jar aramidin na. Tatang, nanang, ni Gino, tiniliw ka no dagiti pulis. Ha? Ha? Apa tiniliw da? Nang ramos ka no iti minor de edad, nanang. Anya! Tulungan dak tatang. Nanang, jaket ti mabalod. Irwartak dito agbalbaliw akon. Promise. Ay, na anak ko ay kakasikamot nak
akong... Nanang, daita ti maganap ti sukir nga anak. Awan dengdeng ay niya nga ita. Nairaman ak lang, tatang. Basol lagi ti kakadwak. Basol da. Wan mat ngamin lakay. Basol dagiti kakadwana. Nabartag da kano amin. Pinilit da kano ni Gino amang tulad iti naramid da ng mulis da iti minor de edad akadwada a babae. Najay magkidi a babae ha? Houston, Ilma. Ngasim ko ma. Isardang mo ti panangkon konsentem ken ni Ginaw. Nakabalod lang aruday. Kasta pala ti ramid mo. Filimon. Tatang. Ala, pag nakmam day ta napasamakin ka, Ginaw. Tatang. Day tan ti bunga ti kinasukir mo. Kun bunga mo ti kinakonsentidor mo, Elma. O niya, Elma. Makita mitan ti bunga ti aramid mo. Ti panang panpanoy-noy mo iti madinga inararamid ni Ginaw. Italaam amiris ko, tibindot ko lakay. Gusto kagayam. Iso nga basol ko. Leia, anak, pagkawanan na kuma. Sabay ko matasan nakakagura. Nanang, Sorry, Wan. Gapo ka nagitim pagpakita kiti kalabas kan ka. nanang, di kay tupulos kagura. Ngamin, napatid kayon iti biyag ko. Sa anak nga gimulmula iti sakit tinakan. Ngamin, patpatkan kayo unay. Ay, agyaman na ka. Ikarik, diya ko nagsaw iti kontrakan ka anak ko. Kana, sorry no kanayon ko nga ibaga nga ampun ka. Lipatan yun na itananang. Kan, wan gayam, nagsweldo akon. Antoy, kwartayo ka ni tatang. Ay na, idulin mo ki dinday ta. Taagurnong ka, anak kaw. Yornongam ti para iti masakbayam. Wan mat nga miinak kong ibang kum ti kwartam tapno makaurnong ka. Wan, ada nakalasin nga urnong ko. Adamot nakalasin na kwartayo, nanang. Tatang, kastamot din ti panggastos tayo dito balay. Kanti ibalon tayo iti kabsat ko iti pagbaludan. Nakabudget amin ng dagita. Ay na, naimbaglakit din tananakam ka, Leia. Kan naimbaglakit din, tanimtang ka itibiyag may kandidatang mo. Ay na, kasano lang at hanawang ka, anak ko. Agyamang kami unay kan ka. Agyaman kami, anak ko. Ay na, siyak tirong bangagyaman kada kayo, tatang. Nanang, tauray saan ada kayo tipudnoan nagtaudak. Di makilaklata na sayaat. Kat subadak tirigat yo anang padakkel kanyak. Ipatpatag kayo unay. No kayat mo anapintas ti pagbanagan to ti anak mo, disiplinaam iti husto. Ngam no konsentyem ti madi nga aramid na, agbabawi kanto. Bueno papagayam, ditan tinagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami. Biyag, ti tao. Hello
gagayam! Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Advance Merry Christmas kada tayo amin papagayam. Sa balimanan nga istorya wano pa kasaritaan, ti patangatang miitangam sakbay na, kablawan tay payman ni Ma'am Adela Vergara, ni Ma'am Belinda Ramos, ken ni Ana Lorsano. Intay nga ro dandagan ti episode 229. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Anyaman ti sangsangitam nga may dito balayan, Luisa. Anang, inapanak ti asawa. Manan? Di mo pala ngamin sinadya asawam. Awam mo't babain na. Manang, Awan lang aro trabaho nan, kanayon nakapailang apaan. Panawam kitin. Aywan, kumusta dyan paplayan para abroad? alanganin akpay manang. Ngamin, basit pa iti anak ko. Diyak maitalaki ti asawak ni girlie. Ay na, aga-abroad kakit din. Tapno makaurnong ka iti pagadal to ti anak mo. Siyak ti pangital kam iti ka anak ka. Jak baybayan ni girlie. Kampante ka, no siyak tayan na. Tajak baybayan. Amumad nga awan anak mi kanibayaw mo. Iso nga ipatag mi iti husto ti anak mo. Ibilang mi kaspudpud no nga anak mi. Sige man nga rod manang, katagyaman ako nay. Awan anyaman na. Ulitak Awan pagdanagam iti anak mo, no iti puder mi tayan na. Ta saan mi abaybayan, ading ko. Ket, kasanunto ti kwarta nga ipawit mo into nada ka ni abroad. Asino ti pangipawitam? Ay, di ka agar aramid, Luisa. Siyak ti asawam. Iso asyak ti rumbeng apang ipawitam iti sweldom. Ang kasanon ti anak ta. Masapul asuportaran ta iti puder damanang ko. Talaga matakas ta ti mapasamak. Ngem siyak ti pangipawitam iti kwarta. Tasyak met lang ti mangted iti kwarta ka ni manang mo. Naglaingan ngay no isukit din ti pangipawitam iti sweldom. Mando. Dakdaktul ti karbengak. Tasyak ti asawam. Hello manang. Hello, di mon pawitan iti kwarta di asawam. Agbarbar teklat kukuan na ditoy. Anya? No jak pilitan namang tad iti suporta tanak na, di pa mang tadan. Makangagak pa nga umunay tagkakasakit sa sarita, sakbay nga itan na. Una yun ti asawak. Talagang awan pa nagbaliw na. Sige manang, jakon pawitan iti kwarta ti asawak. Sikalatan ti pawita. Ay na, agyaman ak nga rod. Kan agawa ang latatit trabaho Tapno makaurnong kadagos. Uray di ka pa'y lagbak-bakasyon. Diretsyon kit di tagtrabaho. Adoy anak ko. Inggatangan ka iti baro abistidam. Kwartak tinggatang ko iti dayta, Wow! Nagpintas, mami! Wen bagbagay mo. Gan dapay sandal mo ditoy. Ipadas mo daytoy. Nagpintas matan, mami. Eksakto kanyak dayta. Wen tamok tiro kud ti sakam, girlie. Thank you, mami. Kanayon nak nga igatangan iti badok. Wen, gaputa ipatpatag ka unay, anak ko. Imbilang kan kaspudpud no nga anak ko. Thank you, mami. Tauray ko na mabinaybay anda kung dagiti pudpud no adadakkel ko. Anda kala tamang ipatpatag kanyak. Ala, di mon panunutan dagiti dadakkel mo. Tawan serbi dagi jay. Kitam jay, ma'am. Jay lagbarbar tararamidan na. Kat jay matinam. Nakalipatan manipon nag-abroad. Napatpadagan ti trabaho na ngam sikang anak na. Sana bali. Tada kamat. Sikan ati inak, mami. Tako namat nga impampun na kun ni mami kan ka. Hello, Luisa. Nasaya tay mawag ka. Kaano nga gipawit kay ti kwarta? Jakon agi pawit manang. Taagawid akon iti mabiit. Anya? Ne, kalat sa ti panagawid mo Agbakasyon ka? Wan manang, takailiw kong tagbakasyon. Manon atawan ko dito abroad. Ngam itala ang ama ka bakasyon na. Anya? Agad kano nga ron nga gawid ka?
Inton umay alawasan, manang. Aniya? Ay, agawid ka nun dyan inam, girlie. Sigurado nga'y aywan na kaday chay. Amangan no pilitan na kan nga agsublikan ko na. Awan maramidak no kayat montag sublikan ko na, anak ko. Ay na, ano sa kun ati maulila. Total, awan mo ta talaga ti anak ko. Ngamlag-lagi pum kumaka na yun Dakkel tinaytultulong ko kan ka. Siyak tinang ipaay ti sana na ipaay ti inam kan ka, anak ko. Mami, di ka madanagan ta di ka panawan. Sika ti love ko. Nga uray pilitan na kanto ti inam agsublikan ko na. Wan mami, uray kasano ti panang pilit na kanyak. Jak tuman nugot. Ay, basit kay di imbati nakakanyak. Itatadakkel kan, alaan na kan. Wan nga rod mami. Isa di ka madanagan. Di kanto panawan. Girlie, anak ko. Ay, nahapalasitang kan. Kailiw ka una yan, anak ko. Arakupan ka man. Girlie, anak ko. Apeng indurunak. Kagura na ka di, anak ko. Saan ka nga mo? Syakti inam, anak ko. Aywan gayam. Adda pasarabokan ka. Dakkel at teddy bear. Oh, atoy. Naistorya ngamin ni Antim Anida apagaayat mo ti teddy bear, anak ko. Oh, atoy, para kan ka. Embarsak mo ti regalo kan ka, anak ko. Di ta kayo? Gali! Gali, anak ko! Agsabli ka! Luisa! Bye-bye amon, no di na kayat. Di mon pilitan. Kandi mo ipilit ti bagim, tama nga noon niya pa'y taramidan na. Apay akas siya matandi anak ko kanyak, manang. Nakasingsingpot mo't idibasit pa'y laang. Idi nasakit nga rin tinakam na. Gapi ti panang panaw mo kan kuha na manipod pa'y basit. Ngam mati makagapo, manang. Inlawlawag mo kumakin ko na ti amin bayat ti panagdakkel na. Itikas na, naawatan. Apay akasta ka? Papasulan na kitikas jajar ta anak mo? Sa anak mo ta nagkurang kan kuha na. Di ka matagsaw itikas ta, Luisa. Panunutam kumamat ti ado arigrigat ko kan kuha na Kabayatan ti kawan mo iti puder na. Di ka man nagsaw iti pakasairan tirik na. Awanin! Na-brainwash dyan ang tan, Luisa. Jay, mauyo nga kabsat mo tinang brainwash kan ko na. Sakto pa nga manakit. Bastosan na. Bastos na siya nga anak na. Inakaran jay ikit na bastos. Huston, di kan agsao iti kontra iti kapsat ko. Kastamot tan iti anak ta. Nagpasumat. Nagpadanda bastos. Katsi ka. Apay akasta ka. Nabartek ka pinanawak idi dito Pilipinas. Sa ita, nabartek ka manen anasang patak mando. That's life, Luisa. Kaslasan ka mo na irwam nito'y gwapo nga asawam. Aginggat ka ano ti kastang aramid mo, mando. Patayam ti bagim iti kastang aramidam. Adulamin. Ay, bakit? Kwarta man. Nabayag kay Jabrod. Nagbasit din pawit mo kwarta kanya. Napatpatag siya kapsat mo bastos. Iti siya nga asawam. Jay anak ta ti makagapo. Iso a pinawpaw itak iti kwarta ti kapsat ko. Amumat nga adda iti poder dati anak ta. Ada siguro lalaki. Isutin nang tadamit taduma sweldo mo niya. Mangrugi ka manan mando. Agim imon ka iti angin. Ay, mangtad ka nga ro dito kwarta. Tapno mamati aki. Wala na. Ikan na kon. Agnegosyo akon dito lugar tayo, manang. Jakon agsubli iti abroad. Asikaswak laangan ti anak ko. Iso nga ala akon iti poder mi nga agasawa. No siya kawan problema iti dayta. Ang amdamagam akin ni girlie. No kayat na ti sumurot kan ka. Oh, girlie, sikat ag desisyon. Mami,
Girlie anak, agawitan iti balaywan. Saan ako nga umadayo? Agdadan na tayon kada tatang mo. Di kan kayat apanawan anak ko. Jak kayat apanawan ni Mami Anida. Isu ti kayat kwa kadan na. Isu apumanaw kayon. Girlie anak ko. Apay ngay akasta kamatan kanya anak ko. Saan ka matasigod akasta? Basta jak kayat agawin iti balayo. Dituyin ti pagnaadak. Nala, agawid kan Luisa. Pasensya kan jak mabalin apilitin ni girlie. No talaga dinan kaya ta agawid iti balayo. Pumanaw kanta na Rumwar kami pa Ing kami gumatang itaramatan na. Ta recognition program da inton bigat. Iso ti top 1. Kat sigurado nga dumanan dagiti award na inton bigat. Kastaya. Ay na, maragsakan parakan ka anak ko. Kablawan ka. Talaga naglaing ka, girlie. Sige, sige. Agawid ang arudan. Nga, mabalin nga akan ka, anak ko. Manjak! Ay na, di mo pilitan ko nakmat, Luisa. At agurahan na kataubing mo kasta tararamidam. Alala, agawid kan. Tarumwar kamin. Ay na, naglayang nga talaga ti anak ko. Si kamanan ti kalaingan kada kayong agkakaadalan, anak ko. Nagadupay ti awards mo. I love you, anak. I love you too, Mami. Congratulations, anak ko. Naglaing ka. Oh, at iti sagot ko kan ka. Gimatangak iti sabali manan at teddy bear. Awatam ko anak ko. Jak pagan ano dayta. Ado ti kastage balay mi. Ay, Luisa, alahanda kami man gayam itiladawan ka ni girlie. Ato ti camera. Ala, umay kan anak. Ag-picture taman. Ay, mabanugak ngagbiyahe, Mami. Isu nga agabang aklangan ija ili iti pagyanak nga eskwela. Oh, sige. Sana problema na ita, anak. Sumapul tayo ti pagabangam. Tumulong kay latamang paadal ka ni girlie atan Uray kas diyang high schoolar. Tabalediktoryan kat nga rod. Adulat tama ti pagastusan na. Adulat ta ti babayadan na. Wan amanang, pagtitinulungan tayo. Barang makalpas iti panagadal na. Una, sayang ti kinasaririt na no saan na makaadal. Wan manang, pasensya kan Di namot ngamin kaya ti agawid iti balay. Ay, di nan kaya tagsubli kada kayo. Iso adi mo nam namaan day ta. Sigurado na pintas to ti masakbayan ni girlie ta nalaing. Kat into na sinsadon ti biyag na. Da kamin to kumati unaan na asubadan. Tano panunutan na naimbag. At ado nga amang tirigat ko kankwanang da kayo naganak na. Di ka masaksakitan, Luisa, Ngam ibagbagakla ang tipod no. Ay, awat mon man daw. Lumaklakay ka, di agpampanunaw. Ni tatang may. Sana ka lumaklakay. Umububi nga kitya. Paano ka ngagbalbaliwaya? Ay, lumaklakay ka ngam kastamlatan na kanayon. Giro na. Gastoy nga rutikin na daw. Ayan, mabalin ko nga, tatang. Ay, diyaga mo ti sawakan ka. Pasig akong sumisyon, ti papaay mo iti pamilyam. Eh, masurunak iti dayjay amando, Luisa. Kasta na nga rod tatang, inaldaw nga agbartak. Uray jak ikan iti kwarta, adumatlat na ngamin dagiti mang painom kan kwa na. Saan nga ron nga agpampanunot ti lukong anak ko? Ay, wan, kumusta ang po ka? Nasaya at lat na tatang, agis iskwelan iti kolehyo. Uray kaskasano, matultulungak latamot taadamot mapaglaklakwak iti pwesto nga ababanga. Ti pagsidawak. Apay adinan kaya ti agawid iti balayaw. Kada kayo matipod no dadakkel na.
Di na kayat apanawan ti ikit na, tatang. Ay, Baybay aklatan Total awan mo't sabsabali. Takabsat ko mo't ti ayan na, tatang. Una, ang amuna kay tunga taatalyawan, inton nakapsot kayaon. Basta siya, naragsakak numatunoy na dagiti arapaap na itibiyang, tatang. Sa bali pa ikati mapampanunot kon. Dakhel ti atap ko asinugsugan di kabsat mo ti apukaw. Tapnuguraan na ka. Imayak tay mawag ni Girlie, Luisa. Agkasapulan ni ti kwarta. Paggatang na kanoy ti libro, kan pagbayad na ti boarding house na. Kan adupay dagiti imbaga na agatangan na. Ha? Kasta ay manang. O sige, tamang tedak. Manungay ti kasapulan na, manang. 6,000 amin. Ng pagudwantan. Uray sagdi 3,000 ta. Sige, mabiit lang nga rod, manang. Aywan, mabalin nga alaan ti numero ti cellphone ni Girlie. Taawagak man mat di anak ko, manang. Uno saan, sarong karap. Ay, pasensya kan. Ngamin yunay-unay na ajak ititid ti numero na kan ka. Kan ako na ajak ka no ibagbagatayan ti boarding house na. Ha? Apayakas di anak ko. Kasla nagdagsan launay ti nagpasulakan ko, anak. Anya launay ti di na kinayat kanyak. Apayak agurugura na. Ay, busy la siguro iti panagadal na. Isokas jay. Pangasim, di mo pagpanunutan iti dakas ni Girlie. Hello, Girlie. Hello, Mami. Jack pa'y la makawid. Tadaramitin mi kadagiti kaadalap. Sige, basta gananad ka ditawan. Di ka pa'y la masarong karan, tane. Busy akmat. Wan, Mami. Awan problema. Basta pawitan dagiti kwartak sige, matungpal anak ko. Basta laglagi pam ti ado arigrigat ko kan ka, Girlie. Inton makaadal ka, amom na sino ti rumba nga tulungam. Wan, Mami. Da kayo ti tulungak. Tada kayo ti nagrigat na ng padakkel kanyak. Nasaya tamom dayta. Apay, awan klase mi ta, Girlie. Mami. Ni, apay ngagsangit ka ngay. Masikugak, Mami. Aniya. Apay, adda nobyo maya. Adda, ngamintarayan na kun. Apa mananaman na masikugak. Aniya. Ay, adda kami. Kadwak to anak mo, Luisa. Ha? Isubli kun to anak mo kan kata. Amo kakaili mo na makadan na. Talaga nabayagan at tartarigagayak dayta, manang. Sige nga ron, makamuka kan kuana na. Ngamne, masikug ni Girlie. Kat intarayan ti nobyo na. Anya? Mala, mapanakon. Yag kunton ti dumakawas ni Girlie inton biga. Pagkawanan dak ko mananang. Anyan? Nagubingan ka pa ilang. Nga masikog ka na ko. Nanang. Ngumala, saan ka akagura? Nga uray kastang tinagtungpayam, anak ko. Di ka baybayan. Jak itulok ngagbanag ka nakakaasi, anak ko. Ngamin, patpatgan ka unay. Pagkawanan dak ko maga po iti kinabastos ko kada kayo iti kalabas. Nabayagan anapakawan ka, anak ko. Ngamin, ipatpatag ka unay. Isunan apok La 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 la. Aday na, napaturog kunti apo ko. O girlie, ipaidakon. Katyabay mo ti teddy bear kan kwa na. Dagit na jay imbalang mo asagot ko kumakan ka idi, anak. Oh, aping agsangit kami, anak ko. Mababainak ngamin kada kayo. Nagbalinak abastos kada kayo iti kalabas. Ngamita, da kayo matgayam di makatulong kanyak. Di nakmat ngaminan kayat ni Mami Nida. Anak ko,
Awan kanyak day jayan. Naragsakak. Tama ka din na kamanan, anak. Hindi kay tubaybayan iti apo ko. Aginggat si Bibiyaga. Ita amarik nagtirik na ti maysa nga ina dadan anak ko nanang. Pagkawanan ko ma. Ipatpatag kayo unay. Nakarkaro pa iti panang ipatag ko ka, anak ko. Kastamatan iti apo ko. Ipatpatag kayo, unay. Ay na, dakalan ti anak mo, girlie. Kas nakaano laang idi maladaga ni Balong. Uwan nga rod, nanang. Kat umadanimot ti pa nagturpos ko iti kolehiyo. Wan anak, kat maragsakan na parakan ka. Tauray kas di tinaglablabasam, intuloy mo lat ta tinagiskwela. Kat iti mabiit, matunoy mo ti arapaap mo. Uwan, nanang. Kat gapu amin day ta iti adu a sakripisyo yo. Nakasingsingpot kayo nga ina. Anak ko, Ipatpatag kayo kan ni tatang. Kat ikarik adi kay tubaybayan. Kan di kay panawan apulos. Apaman ang makasapulak iti trabaho. Siyak to timang tulong kada kayo. Luisa, bakit? Pakawalan na ko, ma. No nagbalinak nga responsable nga asawa, kan ama ti anak ta. Mando, Agbalbaliw ako, bakit? kapilitan akasta. Tadan rikrik na iti bakim. Tano di ka palagbaliw. Amangan numaidaras ti papatay mo. Agbalbaliw ako, kat sorry manan na. Agyamanak, tauray responsable akong asawa. Di naksininahan na pulos. Wan, tadyak kayat amarakrak ti pamilya tayo. Ngamala, lipata mo tinapalabas. Tinapatag, nakaamiriskan. Wan, bakit? Kat ikarik. Into naging bagak. Aramidak ti amin nakabalak. Tasol nitak dagiti ado anak kurkuranga kada kayo. Imbagman ta nakapasyar ka, Luisa. Ha? Apay akas tamatan tila nga manang. Nagkutong kamatan. Manula abulan ajak nagpasyar dito balayo. Ngam kastan tila ngam. Wala, tanakaron ti sakit ko. Nakapsot ako na ading ko. No kasta. Kimaro jay sigud asakit mo. Wan, kat marik na ka sa anak ko nagpaot dito rabaw ti daga. Hindi ka kumaag sa uiti kasta manang. Pakawanan na ka din. At abasol ko kan ka. Ha? Sorry, no tinagikwak ta anak mo idi. Ganti pa ng padpadakas ko kan ka idi iti anak mo. Iso aginura na ka. Ha? Jak kabaalan akalabanan ti konsensya. No jak ipudno ti amin kan ka. Iso asapay ko mata mapakawan na kading ko. Apay kitin asaan ka mapakawan. Kat kapsat ka. Napatag ka kapsat ko. Agpaimbag ka kiti manang. Kat makitinulong kami amang ipaagas kan ka. Oh, agyaman na kading. Nagsaya at kaunay akapsa. Awan tinasaya at atong palmo no rinukar ti aramid mo. Iso ano di mo kaya timadusan to, baliwam timadi nga aramid mo. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo biyag. Ti tao. Insora ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kan God bless manan, iti tunggal maysa. Biyag. Ti tao. Hello!
Hello kagayam! Happy Valentine's Day kada kayo amin, ngawan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti barumanan nga episode ti drama abiyag ti tao. Makablawang pay ni Mimi Dupaya, Marita Kokya, Lilibeth Contillo kini Adela Vergara. Kaya ti tayong tengaro din denggan ti episode 344. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ti cellphone mo akanayon tiyas asikaswamin na bakit? Di naman pakibiyangan si Ka Fidel. Sapay inal daw na pudot ti ulom kanyak. Apay ka di aya. Anda ka di parikot. Di kan tumot makarik na. Ha? Saan ka amawatan bakit? Saan nga amin abanag kat masapol a pakibiyangam? Asawa ka? Iso ano ada parikot? Ibagam kumamot kanyak atap no matulungan ka. Si Kati parikot. Lakayan. Ha? Pangasim man ta di mo dadaulan tal daw ko. Pumanaw kan iti sangok. Pugbukawan na kamanan ni Nanang Itay, tatang. Anda nga siguro parikot na, anak ko? Inal daw lang na kasta. Nagsasao ni Nanang, kaslasaan nga asawa, ti pangibilbilangan na kada kayo. Asino man nandiyan katetex mo, Mariminda? Asino kumapay ngay Mari Kiray? Kula sisik Anya? Lakayan ni Fidel. Dinan maitadag iti masapol kumare. Amumatan, laklakay nga dayo ni Fidel ngem siyak. 35 ko pay laeng, idinto ta iso ko 68 nan. Mare? No anya ti baga ni Francis, sumuro takon ken kwa na mare. Ala, katagaan umot ngay day tamare. Secret. Amangan ki dinoy bagam kinilakay ko mare. Ay sos, di ka agdardarasudos mare. Amangan no pagbabawiyam to dayta. Hello Francis. Kumusta ka, Minda? Nasayat mo't latta. Si Kangay. Namambanong ka ron. Di kag banbannog Agi na nakamot. Awan mabalin ko. Saan mo ta mabalin nga day of aklatan no kay kayat ko? Tare, awan pa yung team may baon nga gluto. Siya ko na. Alayo ka man. Bayam, mapanak to iti ayan mo. Kaano? Sa anak pa asigurado no kaano. Ngam dumteng to day taakan nito. Okay nga ron. Namnamaglay ta. I love you. I love you more, Francis. Asino ti kinasarita mi ti cellphone mo, Minda, anak ko? Ne, da kayo gayam nanang. Anya tar aramidan nyo dito'y balay. Kay maya kata kailiw ko dagiti apo ko. Ngaman yan, jak ninamnama kas jay ti mangngeg ko. Ay nananang, sa balilaang tinagawatan nyo itinangagyo. Asino day jay aya? Lalakim samot. Ninanang mat. Pangaasim di mo lukwan ni Fidel, anak ko. Idi pala kumapinanawak day ta Fidel, nanang. Ay, di ka agsasawi ti kasta asawam latan ni Fidel. Lakayon ni Fidel, nanang. Dinan kabaulan nga ito, dagiti masapsapol ko. Ay na, pangaasim anak ko. Di ka gararami di ti may kaniwas. Kaasi dagiti anak yo, no kasta ti kapanunutam. Padasik mo't atog ubing nanang. Na, ay agar aramid kaminda. Sana nasaya at day takunakmat. Nagloko kan na babae. Manong Fidel, bantayam ta asawam. Andat kaya't maasawan, kiray. Ada ti sabali a lalaki a kasarsarita ni bakit mo iti cellphone na. Aniya. Francis tinagan na ang jak mo no taga ano. Di namot iba ka. Kaano pa'y ta? Ay deta ti jak mo manong. Isumot lang yung cellphone na latan tiyas asikaswan na. Kanayon pa nga umay agload dito'y tersenak manong. Talaga siguro anauman kanyak. Iso akas tamat ng teraramidan na. Ala, di mo itulog manong. Kaasi dagiti ubeng. Minda bakit? Nakanumot kasarsarita mi ti cellphone mo. Sino na dyan? Asino mo tinangidanon kan ka?
Saan na napatag no asino tinangidanon kanyak. Kaya't ko lang nga maamuan no asino day niya lalaki. Apay, naumakan kanyak? Talaga ka di adi ka makarik na? Lakay kan, Fidel. Amum day ta. Saanan ang masapul nga ulit-ulitag? Kasanong aro dagiti anak tan no kasta ka minda. Problemam day tan. Minda bakit, Rambiin? Apay, hindi ka pala maturog. Sa anak pa yung makaturog, umunakan. Nakadi pa'y aramidam. Pangasim man, Fidel. Masurunak iti kinadagulit mo. Agsalsalod sudak lang, bakit? No amum asa anak nga okay, di naklatan pakibiyangan, tapno saan nga adda madadaal tel daw ko. Ngala, umuna ka roda na maturog. Nakaturog matan lagi ti ubeng. Sumarunukan tulat nga rodan. Tatang, sa dino tayo ni Nanang? Diyan mo anak ko. Hala, saan ka diyan nagpakada? Awan matan ito ay nakariingak. Sa dino ngayon tinapanan na. Ay, ang mga nunapan iti ayan da lola. Weno saan? Iti ayan ni Auntie Kiray. Inawagak idan, ngam awan ni nanang yu ijay. Napanan na nga ruden, tatang. No sa dino nga min tinapnapananday di aminda ah. Jak meten makuntak. Si Murot sa amatan iti lalaki na nanang. Nalabi ta kasta. Ay, si Murutan iti bagbaga na nga ubing, alalaki na. Ay sumad lagaya makas nila ti kalakana ken kuana ti panangisukatnan kada kami. Ay, jakam mo ita anak ko, Fidel. Binagbaga akmat ngam natangkan mati ulo na. Awan maaramidan tayo ano na uman kanyak ti anak yo. Saan tayo ang mabali na pilitan no talaga adinan kayat. Ay, tinasaya at sapulan tayo tayan na. Ure masapulan tayo no di na kayat ti agsubli. Awan mabalin nanang. Para kadagiti ubing laeng, ano iso? Saan ako namang namnaman nanang. No napatag kami kadagiti anak na. Saan ko maapimanaw? Narigat nga aklunan. Anyangay nga ron. Awan mabalin tayo, nanang. Nabanglo ti pangaldawan na, minda. Siyempre, Francis, saan ka ding imbagakan ka, ngay lutuan ka? Agyaman na ka, ha? Naimbag man, ta saan nakaalinapdan ti asawa? Awanan ti maramidan na. Ta saanan nga isutay ayatak. Kasta? Abay, akasla saan ka naragsak, Francis? Ay, kwa. Bisin ko lang na ito, eh. Agtugaw ka nga rodan, tamangidasara kiti kanenta. Naluton da ito eh. Alaman nga ron, ramanak no naimas matlang tiluton. Lima atawan gaya ban tinapalabas. Sipod pinanawan na tayo ni nanang iyo anak ko. Wan nga rod, tatang. Ita, kuleyo akon. Yading ko, high school matan. Say-saya atin nyo ti panagadalyo ha. Wen tatang, di kay madanagan. Awan pa iti plano ka maki-boyfriend. Saan mo tadakas no makirelasyon ka? Priority lata kumati panagadal mo anak. Pagyamanak, sikat iti makder nga ina ni ading mo. No awan kayo adwa, tsak amo no niyan tinagpanagak. Pat ganda kayo unay, tatang. Ipatpatig kayo unay met anak ko. Tang, agsubli kami manen ije sentro inton Lunes. Mangrugi manen ti pasukan. Mangyawid ak nga rod itinatang tayo ti abastuyo. Alakmot lang titangdan ko kan pari Anselmo tayo ti allowance yo. Agyaman ako nay, tatang. Pagyamanan mi nga agkabsat. Tauray kasto tinapasama kiti pamilya tayo. Nagbalin kayo lata na tibker. Lola, kumusta kayo?
Si kamot gayam neri apok. Ni ading mo ngay. Simurot ka ni tatang ije garden, Lola. Kat kumusta mo ti panagadalyo ije sentro? Nasayaat mo't lang, Lola. Kita kayo, kumusta kayong matan dito eh? Ay na, kastoy apok. Masansan ti panaguyag ko no daduma. Ala, madinsamot tirik na yo, Lola. Gagangay iti bakit akas kanyak Ay, Lola, awan ka di pa iti damag yu kan ni Nanang. Aging ga ita, awan anak. Talaga asaanan ang makontak ti cellphone number na. Awanan na talaga tinamnamain tayo kan kwa na, Lola. Nabailan na ti sana nagpakita kada tayo iti lasod ti mano atawan. Awan nga ta plano naan nga agpakita kada tayo. 5 tawaran nga agdenden nata. Nga maging gaita, awan pailat anak tamin da. Adan to siguro, Francis. Kaanon to? Saan mo tadakas no ipadas tamanan? Bakit ka ngaminan? Iso siguro ti may sa makagapon o apaya saan kang agsikog. Kabalak pa'y mo't, Francis. Kasano? Nakurang lasing kwintak mo't. Diyakon nam naman ti panagsikog mo, minda. Di ka kumamapukawan ni tinamnama. Awanan, saan tan nga ipilit no talaga nga awan. Ikarik, aramidak ti amin. Pangaasim laeng tadinak panawan. Nakaidasara ko ni ti pamigat ta, Francis. Patalakad ko ita, Anya? sikalangan ti mangan. Anya ka kadi? Pangasim, tasan ka dagulik. Naimas ti linuto kasi daan ta. Sana ka mabisin ko nakalangarudan. Apay ay adagulit ka si kaminda. Mabit lang nga rod tamang isuputak iti balunam. Sana nakasapulan, tada freelance iti papanak. Aparakon. Ay, Manong Fidel, inawagam ka din ni Nere. Amuda ka din nga awanan ni Lula da. Jakarod amo no kasano ti panangibagak kanakwana. Ading ko. Biglamat nga minti ipupusay ni Lola da. Hay, uray siya. Jakmut namnamain na kastoy ti mapasamak ka ni Nana Rosa. Kaano laang deti naging inistorya kami iti tersena. Sa payawan kontak tayo ko ni Minda. Hay, may samot day jay amari Minda. Di na pa'y sinarsarong karan mo iti inada idi masakay. Saan mo ka di amakontak, Mare? Ay nasan nga rod paray. Nagsukat samot day jay iti SIM card. Saan tayo mga amaw ti ayan na itata. Mapantayo kumamot kitaan. Natay ni Nanang nga awan ni Minda. Ay kabara nga ano makaamirais. Kaagawid ko ma. Sigurado di na amaw apim mo sayan ti inana. Anyat na pasamak tatang. Awanan ni Lola yun, Leri anak ko. Impulang ng tibiyag na. Mayat mo ti di na palabas sa lawas tatang. Ore siyak, jakmat namnamayan na mapasamak ti kastoy. Maawanan ti maaramidan tayo noon nagpatinggan ti bulod na abiyag. Nagdagsan unay tirik ng tatang. Biglamat ngamin. Sa bagay, bakit mat ngaminan ni Lola yo? Ni Nanang makaawid nga tatang. Day ti jak amo anak ko. Saan tayo ba't nga mo? Nanya ti cellphone number na. Natay ni Lola. Adi naman lang nakita ni Nanang iti 5 taon. Talaga alinaksid na tayon, tatang. Agsubli kayo ka din, ijay sentro, neri balasang ko. Inton bigat na nakiray. Nalpas matan ti tabon ni Lola. Di na matan na oray ti graduation ko. Ay, agan anos kayo, Wan. Uray no awanan ni Lola yo. Ituloy yung latta ti biyag yo, Wan. Wan, auntie. Laglagi pun yo. Ano sa di naman ti ayan ita ni Nanang yo, sigurado. Proud day jay kada kayo. Wan, auntie.
nadagsan man itirik na. Naskan latang akseptaran tayo. Ay, huwin Inaapo, makasangit akmutan. Ay, narigat alapdan, ti panagtedted dagiti luwa. Manungal daw laeng asaan ko nakita ni Lola Yoko. Ay, naapo. Ay, maikawa akmutan. Nalpasan ti tabon ni Lola. Ngamtsak pulos nakita ni Nanang, Tatang. Saan na nga mo Naawan ba't pangkuntakan tayo kan kuha na anak ko? Basol na matlaeng. Awanan ni Lola ang makita na inton agsubli. Ngala, di ko maguraan ti inayo. Nanang yulat na jay. Kasjay ka di ti ina, Tatang. Uy, di kaksaw iti kastata ang mga numangag ni ading mo. Pasensya kayon, Tatang. Happy graduation, Neri anak ko. Kalpasan ti mano atawan, nakapagturpos kamatlangan. Uwin, Tatang. Iso na laeng tawanan ni Lola. Talo atawanan tinapalabas sipod pimusay ni Lola yo. First year college ka pala ide, anak ko. Uwin nga ro, Tatang. Ada akon! Ay na, pagbagay mo launay ta bestida manang Neri. Agyaman na, Clea, ading ko. Si kanto magti sumaruno nga agradwa, rading ko. Mabayag pa'y manang. Ala, picturean na kaming mangarod ka ni Tatang ading. Tapno, adda ti ma-display, di balay. Congratulations, Neri Balasang ko. Ay na, nakapagturpos ka mo laeng iti panagadal mo. Agyaman ako na nakiray. No, si bibiyag pa'y di Lola. Sigurado hamaragsakan day. Owen nga rudanti. Talo atawanan tinapalabas. Ngamiti panagritnaket. Kasla idikal man laeng. Ay, kasta talaga Balasang ko. Ay, anya nga minanti umay mo gatangan. Agas para iti trangkaso kumanti. Na, apay, asino ti agtrangkaso? Ni Tatang anti. Apaw, apay, nagpa-check up ka din? Di namot kayat, anti. Ay, aloko yun yaw, tagpa-check up ni Tatang yaw. May mayat mo't laeng no doktor timangkita ken kwa na. Nang runa iti kasta nga edad na. Saan na nakasapulan nga agpa-check up anak ko? Trangkaso lang na ito eh. Tatang, may mayat laeng no makasigurado tayo. Saan na anak ko? No, aldaw ko lakit. Anya ngay nga ron. Agimbagak to, anak ko. Di kayo madanakan. Sa anak pa'y nga rin agsubli di sentro, Tang. Kasalon ti trabaho. Agsubli Intun mayatan tirik nayo. Tapno awan ti pagdandanaga. Masurukan na sa nga pulo atawan nga agdandan nata. Ngim awan lata. Tinak may payan iti anak. Bakit ka nga minan, Minda? Aramidak ti amin, Francis. Awan at maramidam. Nakapagdesisyon akon. Kat masikugan ni Lovely ang nobya. Anya? Puno tinangag mo. At ang sabaling ay ayatek ita. Isungag sinatan. Pangasim, tadi mo ipilit ti bagim kanyak. Ikanak mat iti tsansang agbalin ang naragsak. Kayat ko, ti maagdaan iti anak. Hello, asino da itoy? Siyak da ito'y Mari Kiray. Ha? Mariminda? Kumusta, Mare? Kumusta na nanang? Kumusta ti pamilyak dita? Ala, apay nga italaang mo't nagparik na ka, Mare. Idi pa'y akayat ka akuntaken. Nagsukatak iti number, Mare. Naimbag ko na mata, nakasave pa lang ti number mo iti sigod a cellphone ko.
O kat kumusta nga iti pamilyak, Mare? Ni Nanang. Kinapudno na Mare, nabayagan na pimusay ni Nana Rosa. Anya? Saan na po no day Mare? Nakapagturpos kun nakiasawa mo ni Neri. Ni Lea, dandanin agradwar. Kat ni Fidel, adalat ta iti sigud a balayo a. Apay, kayat mo ka day, makasarita, tama panak iti ayan na. Uwan man, Mare. Ala, mabiit laang nga rod, Mare. Awagan ka, inton makadano nak iti ayan na. Hello, Nana Kiray? Agawid kayo kan ading mo, Neri, balasang ko. Apay, auntie? Ni Tatang yo. Apay ka di, auntie. Anya tinapasamak ka ni Tatang. Ay, dito yun, ngay palawag ko ti amin. Di kay kumamot ag sa witi kastante. Makapadanag kayo, mat. Agawid kayo, itamot laang. Ibagam ka ni ading mo, Alea. Uwan na, Auntie Kiray. Tatang ko. Patib ka rin nyo kumati pakinakam yo, Neri. Tsaka mo, noan niya ti mariknak na nakiray. Awanan ni Lola. Ni Tatang mat. Ay, kasta talaga balasang ko. Saan tayo nga amo, no kaano, nga isubli tayo ti bulod tayo abiyag. Ay, wan gayam. Adan ti kontak ko kaninanang yo. Apay lang, Nana. Imawag itay. Isu ti makagapo no apay nga imayak tito'y balayo. Ay, kaya mo amaw. Akastoy ti madanonak. Impakaamok matlaangan ken kwada. Apimusay ti amayo. Iti anya lang nga gapuan ti. Awanan ti bibiyang ni Nanang kada kami. Neri, balasang ko, saan ko maakastawan? Ikanyo ni Nanang yo iti gundaway, tapno makababaway. Naladawin ti amin, auntie. Awanan ni Tatang. Anya lang ti aramidan nyo dito eh. Awanan ti sublian nyo. Pimusayan ni Lola. Ita, ni Tatang mat. Neri. Lea. Sapay la kumata mapakawandak. Ading Leia, si kapay lang ti makisarita ken kuana. Ado pa'y tinasken nga aramidak. Basol yun, Nanang. Lea, anak ko. Kaguran na kayo ni Manang Neri. Gapo iti inaramid yo. Kalpasan ti ado atawan. Italaang nga nagpakita kayo kada kami. Adamot ten bukod a pamilya ni Manang. Gatsak, adamot ten nobyok. Anak. Sapay la kumata mapakawandak. Iti aduan agkurkurangak. Uri mapakawan kayo. Saan tayo na maisubliti na palabas, Nanang? Anak ko. Kaya't ko ti bumawi kada kayo. Nalpasan ti tabon ni Tatang. Agawid kamin ka ni Manong mo a Jeric inton bigat. Leia ading. Makigiddan kami iti nobyok, Manang. Ay sige, si kalata ah. Si Kangay, Nanang. Anusan nyo at agna aditi balay adakda kayo. Wanan ah. Di kay madanagan, Nanang. Napakawan kayo matkit di. Da kayo ano, sa dino ti kayat yu apagdaidan. No iti balay day di Lola, wenno dito'y balay. Oray sa dino anak ko. Mabalinlat ta. No kaano mat anag subliak dito'y. Anag babawiyak tinagbasbasulak. Awan matanda na ng kanti asawak. Adamatan bukod na a pamilya. Dagiti anak ko. Diyos ko. Sapay la kumata malasatak na ito'y. Amok abidot tinaramid ko. Ngam tarabayan na kumalata. Ikanak itipigsa.
Jak amo no anya ti pagturungan ti biyag ko ita. Nga agmay-may sa akon. Sakbay nga giwayat iti adang, panunutan tayo pa iti mamineribo adaras, tapno di tay tulumdaang iti kamaudyanan. Alaga gayam, di taan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.